بو دادگاهی کردنی کسکارکان من لدادگاه توانی دوی هولیر بناو دادگاه اگر دادگاه نیه لهرمی کردستان یاسا و دادگاه امریکا یعنی برقرار نیه و هیچ یاسایی کش نیه گوتیان دادگاهی دکری کسکاری میان اینا ایره بو اوی اهانه من بکن بو اوی افتزاز من پی بکن وکو بنامالا و کسکاری چالکوانا نیبادینان بو پنج خلا که کسکاری میان هنا ایره و بردیانه داره و گوتیان دادگاه تأجیل بو آخر بچه چه بو نه که تو خلق دنیا ایره یعنی بو اوی افتزاز بکی بو اوی یعنی خلق ماندو به نه اشتگی وانیا من بخوام کوری پیشمرگی که دیرینی شورشی گولانم لیره امرو حکومت هرمی کردستان و دادگاه کانی هرمی کردستان به امادالین یعنی سیخور و جاش و الى آخره او حکومت هیچ واتایی که نمایا بلکو حکومتی که چون بلین دادگاه کان هر بگشتی سیاسی نو داوکاری گشتی بو لانی سیاسی کار دگات و تواب ضعیف بی خمر فينات نصية و يلاك ضعيف بي كي خو نموين أهمية ولی هاتی حالا باشنيا جن سيخورم بس كو سيخور چنه آزادی خوزن لدانشنەکە ئامادە بووین دیارە یەکێک لە سێ ئەندامانی دادگاکە ئامادە نەبوو یەکێکتر ئامادە بوو بە بیان و ئەوەی کە گوایە ئەوە هیچ ئەو دادوەرە هیچ معلوماتی لەسەر کەیسەکە نەبوو داوای کرد کە دادگایکردنەکە دوا بخرێ بۆ کاتێکی تر ئەوە بوو بە حساب دواخراوە بۆ 12 مانگ تا ئێستا دادگای بەڵێ بینیمان بەڵام دادگایی نەبوو ئەوە دادگایکردن نەبوو ئەوە تەنها لە سەرەتا ئەوانەی کەوا ویستیان محامیان بۆ بگیرێت ئیمزایان کرد دواتر دادگایی نەکرا هەر لە سەرەتاوە دادوەرەکە داوای کرد کە دوا بخرێت